السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bahan yang kamu jalanan dalam keadaan insyaallah membutuhkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na sa jaman ini. Serta na yari na in anak kamu hindi patungtong katok tani waktu insyaallah. Kita niyo simple sukuan na ito kanya na magpalugay para po siya katok taniyo mayroon na rugayin dahil kan apalib pari tapa balik tapadal siya na tubo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wasin sanglit makapuji ma Allah Ta'ala serta salawat makasalam manabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay na in ahli pamilyana maka mga kasahabatan na maka mga sigalam masi-masi nga hinang masunat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Manjari mga pong tinai kumaagam Islam itukbal tabiin sa heka-heka pagsarang syukur tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sin itugitabi na masi-masi pinaindaman ni'mat yan na ni'mat kaalum tiranan tausal tabi tapakay tabi makaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan na ni'mat kaalum. Mga pong tinai kumaagam Islam mula-mula pasoban kuingin hawabaran ko lato na paw ni kaam. Mga pong tinai kumaagam Islam ngalo kita bi pangadjian makalam sin Allah Ta'ala maka masunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yuksin Allah Ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yuksin Allah Ta'ala maka ngamukam kaampunan matuhan bi Rabbul Alamin mahuli bokam agtaubat tujuniyah. Masadili ayat yuksin Allah Ta'ala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yuksin Allah Ta'ala maka ngamukam kaampunan ma Allah Ta'ala sabannal tod in Allah Ta'ala sangat mangampun pati makapati ase. Mga pong tinai kumaagam Islam may tumaayat ito to sinulisulihan kita by Allah subhanahu wa ta'ala sabannal to din Allah subhanahu wa ta'ala pati ampun pati ase mga ipon na. Na masabili mga pong tinai kumaagam Islam insubay kita bidaran nga mo kaampunan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sabab in kita bi manusia
darang kita bituan agkalupa, darang kita bi agkasala, darang kita bi agkakahinang dusa. Yuksin Allah Ta'ala mahadisul Qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Yuksin Allah Ta'ala, o kam mga ipunku, saban na tawad in kaam, agkasala, agkakahinang dusa, masangom maka maallaw. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, yuksin Allah Ta'ala, maka aku ingampun sin kemon pardusahan bi, fastaghfiruni aghfir lakum, yuksin Allah Ta'ala, na ngamuk kam kaampunan ma aku ampun takam. Mga pong tinay ko maagama Islam, may ito mahadith ito to, sinusulihan kita bi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saban na tod in mga ipon na, agkasala, agkakahinang dusa. Damikyan, binulunsangan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, matangod sin pag-amu kaampunan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith min si Abi Hurairah, inaridaan ya Allah Ta'ala, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktharu min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Hadith min si Abi Hurairah, kinaridaan ya Allah Ta'ala, yuksi Abu Hurairah radhiyallahu an, takalay ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam misalah, yuksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayh. Yuksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapahan ko tujuan ni Allah Ta'ala, saban na tood in ako, ngamu ko kaampunan ma Allah Ta'ala, wa atubu ilayh, maka agtawbat ko tujuan iya. Fil yawmi aktharu min 70 marrah, mada allaw yanahika na min 70. Masadili riwayat min 200. Mga pong tinai ko maagam Islam, Nabi, Rasul, suntuan sin kita bi, sa halap-halap na manusia, sarta inampun na ingkemon sin pardusahan na dumahulu maka dumamuli. Sumagawa minsan na sa ili mga pong tinay ko maagam Islam, masido iya nga kaampunan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian in hadith ito to, bulansang makita bisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matangod sin pag-amu kaampunan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in kita bi manusia, darang kita bituan agkakahinang dusa, darang kita bi agkasala. Salina kaptangan sin Allah Ta'ala mahadis na Qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Demikian yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Demikian yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kemon anak apu Adam, agkasala, agkakahinang dusa, wa khairul qatta'ina at-tawwabun. Maka yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sa halap-halap na manusia, agkasala, agkakahinang dusa, yan ang mga sigalam agtatawbat tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bimaana mga pong tinai ko maagam Islam, in sa halap-halap na manusia, bang apabila iya tuan kahinang fardusan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, in magtuloy iya nga kaampunan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga pong tinai ko maagam Islam, bisang gituan singga na inheka pardusan sinda kayo manusia, bang apabila iya bang atatkala nga kaampunan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantu tuan inampun day Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuksin Allah Ta'ala mahadisul Qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak. Yuksin Allah Ta'ala
O kau anak apu Adam, misangi ngamut na in pardusahan no tujuh nirata langit. Mahuli bo ka ngamuk kampunan maaku yuksin Allahu Ta'ala, ghafartulak, ampun taka. Mga pong tinai ko maagam Islam, andaon bibain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal tood, sangat mangampun, mga ipun na. Dakayo lalla min Bani Israel, kaasok masurga sa diya bisan ibadat na, atawakan kahalapan tahinang na. Dakayo lalla, kapapatay siyampu kasiyam manusia, sa aasurga. Sabab angay, ay inhinang na, mawaktu man iya tinakkahan pagsusun, ay inhinang na, miya iya kapanilawan, masayli na in pardusahan na, ay niya agibaha kaampunan na, dinalima agibaha in pagsusun na, dinalima agibaha in pagtaubat na, sampai iya katilaw madakayo abid. Sampai tatilaw na inda kayo abid, sinusulihan na ingkahalan na in iya kapapatay siyampu kasiyam manusia, ay niya gibaha kaampunan na, ay inbis sala sin abid maya, ay inbis sala maya sinda kayo abid yuk na insa na. Sabab mapanganda sinda kayo abid naan in pardusahan na naan mehe. Mawaktu man na takale inbis sala sin abid, sa niya na kaampunan na, sampai tuan pinapatay na inda kayo abid naan. Sampai ngabot na inta papatay na dahatus, sa masi-masi do iya mihasin kapanilawan na, masayli na tapapatay na siyampu kasiyam, plus gi sinda kayo abid, plus gi sinda kayo abid, tahinang natuan dahatus. Sampai iya katilaw, madakayo alim, damikyan in kaptangan, salidu kaptangan na maabid in, bang niya giibaha kaampunan na, atawakan tinalima giibaha in pagtaubat na, masayli na in pardusahan na, yukmaya sinalim, niya gi kaampunan na. Sa masyarat, subay iya palalin, min kauman pagmaksiyatan na, makauman in manusia na may agtataat ma Allahu Ta'ala. Ay bima na ag-ibadat ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Masabili, masab sinbaya na makapagsusun na mapardusahan tahinang na, binaya na inbis sara sinalim maya. Mawaktu man iya aglalin na, may na iya maantara sindua kauman pagmaksiyatan na, maka makauman sung paglalinan na, tinakkahan iya kamatay. Bangadya iyan sa dinagpakan sin kamatay, tanto nga hinang na iya sin kakahinang halap. Makadamikyan inili, tanda sin ka-ikhlas na, makapagsusun na mapardusahan tahinang na. Minsa pili, tahinang sababan, kaasok iya surga. Angkan na mga pong tinai kumaaga ma Islam, in subay ga itabi mahukum, in subay ga itabi nga hukum madakay manusia. Misanggi tuan, singga na inheka sin pardusahan na. Adakala, makahinapusan, agtaubat iya tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngamu iya kaampunan tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuksin Allah Ta'ala wa may ya'mal su'an, aw yadlim nafsahu, thumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurur rahima. Yajidillaha ghafurur rahima. Yuksin Allah Ta'ala, say-say nga hinang kalaatan, atawakan inanyaya na ingin hawabaran na, mahuli, yuksin Allah Ta'ala nga mo iya kaampunan ma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yajidillaha ghafurur rahima. Na tagasway na in Allah Ta'ala sangat mangampun makapatiase. Ang kanda mga pong tinai kumaagam Islam,
Insubay kita gay nga hukum madakay manusia bisang giituan singgan ay hikasin pardusahan na. Damikyan mga pong tinai kumaagam Islam. Insubay gaylaan inhangad hulat sindakayo ipon matuhan na Rabbul Alamin. Sanggi singgan na inhikasin pardusahan na inili ampunundusin Allahu Ta'ala. Atat kala pinagsusunan na makagay na binalikan ingkasaan tahinang na mapalabay. Sa linakap tangan sin Allahu Ta'ala mahadisul Qudsi, Yabna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Angkan na mga pong tinai kumaagam Islam, insubay gaylaan, inhangad hulat tabi, matuhan tabi Rabbul Alamin. Yuksin Allahu Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Damikyan mga pong tinai kumaagam Islam. Mawaktu man tuan in Nabi Adam alaihi salam. Mawaktu man tuan in Nabi Adam alaihi salam. Kapag maksiat ma Allahu Ta'ala. Kahinang langgal sara ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ain bisalara. Qala Rabbana. Zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Mawaktu man sigalam kahinang pardusahan ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala ain bisalara Rabbana o Tuhan kami tanyaya kami ingin hawabaran kami na bangainu kami gay inampun maka gay kinaasean lanakunanna minal khasirin tantu todin kami min mga alusung. Mga pong tinai kumaagam Islam min mga sahalap-halap na manusia bang apabila iya tuan kahinang pardusahan ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala in magtuloy iya ngamu kaampunan tuju ni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Demikian min mga sababan tiranan ikamustajab doa sindakayo manusia sindakayo ipun bang apabila tuan pinaheka ina in paglikir na tuju ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang apabila pinaheka ina in pag-istighfar na tuju ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinai kumaagam Islam, murah-murahan bang painsab niya takala tayo pangadjian. Mga pong tinai kumaagam Islam, itu agsasagot ta sa makita biin bulan Ramadan. Pilalaw da kuman puasa na. In ngamu kita bima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inbang paintabituan pinaabute na bulan Ramadan. Sabin mga sigalam ulama ustalaf anong bulan gituan in bulan Ramadan. Ngamu na sigalam ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang pain sigalam pinaabot ma bulan Ramadan. Damikyan anong bulan giin bulan Ramadan. Ngamu na sigalam ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang pain tinalima in amal ibadat na bulan Ramadan. Sabab in bulan Ramadan, bulan agbobo barakat, bulan agbobo sin sa heka-heka kalabihan. Min mga kalabihan na yuksin sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yuksin sallallahu alaihi wasallam say-say muasa mabulan Ramadan, masabsin pag-iman na. Makahangad hulat na matutungbasan min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Na inampun ni Allah Ta'ala maya in pardusahan na dumahulu. Makadamikyan mga pong tinai kumaagam Islam. Magaigi patakka in bulan Ramadan. In subaytuan lanuan tabi. In pangatayan tabi. Laanan tabi inigil jingki mapagkahi tabi manusia. Laanan tabi in lammi malalam sin pangatayan tabi. Malabayan sin pagtaubat, pag-istighfar, pag-amu kaampunan tuju ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinai kumaagam Islam, murah-murahan bang painsab niya takala tayo pangadjian. Makabang niya min mga kabtangan ko insa agtawa ataw kan pagmaana ko. Inili tuan masab sin kalam masin panghati ko. Makabang niya sab takalo tabi.
Inili taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmin liin ma'id naku malapal kasilasa. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.